Good evening, ma'am. Kurumzari, notice dialogue, Tamiam Gidamata, see topic of Pudu Luxury, Quiggy. Thugaibagi Mahuta Punsinnabagi politics na Henna Thajei, Nemcha Kipgen, Fondo Kiwafum during a Simiam to put luxury Basikogi, the week magazine, the Akanan Doba interview, Omo the Mana to one ba, Manipur Music Lady of Maduga Mahana, and over Linga Gasida. Jiputi Sema Moida, later Matamasinaman, local Katang Adugama, Huzik lady, but Shamesha sing as it take them Kimpatana to one wafum Kamarum, Fundoki wafum sing and doing a Sikana with the Pusaribasi, Yasiki Kanan never see the Saruyabin election Biriba, Manipur to one ba, issues in the Sobto, Lobby, PANELIST in Doni, Miano Sata with an Alozage, Hanbada, Ikaka Condition Biriba, Ikakunazari Boza, BJP Manipuri, Secretary Hawaii Pubiriba, Mingona Panjabada was a SARAT KUMAR was out of Mosari, and the one issue that in Biriba IMAGI MEIRA President, get away Pubiriba, Kakunazari SUJATA, we got a home submission because of a PANELIST to go and be the lie was a CHANDRA KUMAR, Hebogene. Han Gunan Sigi, Tamzari topics Marilena, Kugi Hoji Paliba, and over Lingasigi, Deputy. Same with Hawaii Pubiriba, Nemcha Kipgen, Fondoli, Wapam, Mantonto, Wapam and Fondoli. Come on, be a who was at Tamil. Sigi, PANELIST in election BTP Isel SUJATA, encouraging Lincoln viewers Panopu, Party Janata Party, Pradesh Magi Degi, to do now Kakunzabal no luxury. Koi see ayuki khabar haju tare ngarang ginang si do phangiba information koi kaiba budi punsin benena chummi Henna Thajei hairiba Srimati Nemcha Kipgen Honorable Deputy Chief Minister of Manipur maki wafamasi yamna phajaba amadi yamna ingthijana Leba as we Taptana, Labianaba, Miam the people of the Lena Lozi, Lunena, Masina, Manipur Tandu Laitaba, Ama, Yamna, Tumatam the Purpia, Habigi Purkani Habigi, Tazabu Hanbo in the Tamjak. And I say, the Sigi, Kugi, Mahana Funduli, Wapum Sinam, Manipurgi, Kugi, Huzik lady, but crisis Asida, Nupi, Moina, Dukamaki, Kanglup Singa, Manipurgi, Kugi Maru, Maiti Singa. Makogi hadi cookie ga anigi marti yanada ba malera mapoto hojiti hana government semba de yauro hanera poto mo yauro ga semba ora pasina jikadai fau ba khoi manipur se shanti pura kana bi thaja bulai hojiki si yamna khoi thaja ba ya ba wafam di khoi khoi si lengak ta yauro wafam le ni hoja terma matamadu da hojik toga Masamak Deputy Chief Minister was then the Honorable MLA and Impala Rajabunda was up the Obi Sina, my ex in a time to tea. I am not 10 Matam Manunda to the Queen Manipur Santi Sweden and having Tazabasimati, and Miami Tamil. Han Brown see Mother Laxage was another Tambiri Kui Hanana Legak Sembada Yaurui Tonganba Manipur separate administration Amagi. Wafam Yamnakan Fundo Lamba Kukizo ki MLA Singi Martagi, Hosik Anoba, popular government and Masemno President Deputy Sem Wena, Saruk Yaraki Mahana, Nemcha Kipgen, Fondoki Wafanda, in a Saruk Yari Basay, Kanglup Amatagi Mehutwena, Saruk Yabanate, Tribal Miamgini, Ing Tapa Purakpada, Apunba Masak, Haibasi, Quidigi Marueba, Hamani Haibo from Pondo Levda, Mahamondo from the Kamayan Bay. Ahamamatu da akwai video tun PV Ingrid Plaza ko din mata kolonjari adung ngasi ki panelist wena phambiri ba tamo amasung chang pai mafamda macha tasengna khoi gi madam na hare ba potse isung sai khabar yengje bada yam phajaba poti oi ko to bodabu phajaba pot oraga su sigi potse ma je hana su minister gi rank am da dilera mini na to tamo ko adubu hoi pass how budi how grade adubu mana do edu da harak pada kitang political gi manung changjelaga pami ba pot haibadi pot se khoi gi taseng na khoi government se le ga Manipur se tangdu laita na ba du katang logic se khoi gi kahani tangwai se sense la na haibai wana te mai gi ithurei ba potu gi matungi na hawani katang akhoi moi gi sum taliba demand hai tare ko khoi gi ji hai ba separate view kholi ka haibai gi si pot khara gi di mana pukhalak pa gi
lambi rom da lakadabagi style male mana haiba wahiduna de ko tasengna e sarkar ma palaga akoi gi rajniti gi oiba simma myam sina solution porakna bo honani loimak any furup adudu yamna simple oina haibadi mi sangang thorak pada leidana ko kitang maro ama leiraga haibadi e power ma paisilagadi मधुदु द अमु हयें हमागी प्रजा दो नेमधन ब थेमंबगी ओरम बसुय तबदबु यामना आइना पामजबा खोगी मे प्रजा म्यामना पामजबदी हाइबा मणिपुर की कैबिनेट की मोगी ट्राइन थुसिदी यामना अमा मद बायस लेतना आइगी फ्रुप ओरो मिगी फ्रुप एनी लेतना खोगी न्यूट्रिएंट ओना गुड गवर्नेंस अमा ओहन लेहन बदुगी लॉजिक त चलहनिंगे बा हाइबदी अखोगी संविधान की पीरिब चटना कानून की मखादा नतबिदा प्रजा मना दु हाइरे हाइबगी अदु नतबी कांसेप्ट से खोय हम सेंग neat and clean da haitare ko armaina leheningi dubu anyway amaboigera mana haireba potu di hujikte kaino torosu tona yengba tabani ko yengba tabani di khairiba potuna tasena khoigi yamna manipur gi kaino mane deputy kaino ne amane kaino toroga minister mo oina ko ama toroga lenga kaino to biraga di phai hayeng aduiduna mu changjalaga soira kadra haibagi chingna dabdi ngamdre di chingna daba ngamdi sate gi sunata ba khoigi method 2023 gi tawgiba thodok te gi megi tang train to drong do de ngani ko moi tara su yauna khoigi e khoidi ra kaino oraga so khoidi government se khoina sembani government amgi makha da khoina leiba ngatani na haidana control tawdagai matam du dum moina oigera oirogera mingdi moi taragi hairaga thadokhiba myam chahi ani makhai mungti dumaina dum chatkhiba ngatani na ko aduna khoina kitang trust oboda khoigi kitang wat pa haitare khoina praja myam na trust oboda kitang wat kani adu anyway mana gyan tara e ba thenga su thengna adu yeng akhoi myam punna yeng minnaraga khoi madam na haigi potu aina request to jaga ding asi discussion gi thongda againa hajaning badi hairiba potuna manipur gi khoigi leader amagi thodang do lawraga ya afaba moirom degi harak osu khoigi natoi charoi daba demand oiragadi madugi kaidoba tage haibagi adolom da chatpa manipur se kaiba suyaroi aduga manung da changjalaga logic sana ba suyar manipur se kannaba hona bada paipu meam ma thawai tha da nga sibok lakrabani na madudu amu hena soidana bado mana jo hona bira pamaram di ma se hujinga singa rang dang karak pa mi sunate matam kuira badegi karaga minister from kayama dum puraga la aba miwe mani na ko kanana kai no do loi khangmani na hojike haiba pots da tangdu leita na ba amasu furup amata naidana adum leader magi tobom thokpa thodang lan lam hen tu hen ba heng lo bula na season rak pa lobu niyom chadana news tor pa mathak ta su ko action lo bangam biba aigi prajani mi ge mai gi prajana te haiba wakhal loi thadong na raga mai gi follow to chap chawa good governance ma ohalo haiba pose sumaina waina thamge ham bu yam nungai sei aduga an brown sige ja sir Chandra Kumar laksage ngasi obire khogi ngasi thamjari topic siga mari lena na hai batare khogi honorable deputy CM Nemcha Kipgen phongdo ki wafum siga mari lena na khogi magi tongan interview du tongan wafum mem phongdoli wafum singdo ki man phongdo ki bada aigi wakalon de apun baki saktam thajaba amadi asumba wayel loina masigi mathakta punna lepmina ba haibasi mathau tai khogi mani ingtap manipuram purap da hai wafum du tham kheba dare hai wafum sida ngasi topic siga mari lena kamai yembe कोई मे थर्ड की सही कोई मणिपुर की हुजूज की ओरिबा तंगदु लेता दबा फिबम हमदे कोई चाहिए अहुम IDP सिंगना internally displaced person सिंगना ngasi कोई winter अहुम सोरे कोई युमदा नुआइना लेबा कोई बोक्ता heater याउद्रे नुआइते आमी फुले रो मिटान ले रो on तौरिने इचासी कितंग थोकपदा नाइगा कोलेगा नुंसित उंगनीगा तौरिने मसीगी मैमजे कोई बो दोइन लेबा कोइना IDP सिंजिनो होजिक चाहिँ अहुम विंटर सी होजिक मोय कना तौरखरे खांगखरे सिगी हानबगी मियाम सुदु मखोइना लेंगा की चुकली पाइरिबा कनो सिदु ताइनरगा दुम लाकपनि कोइ हाने की चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल नोंथोमबिरेनगी गवर्नमेंट मतमनगी थोखिबसिगी मणिपुर कोलोसल वायलेंस हाइजबा तारेको नसिगी वायलेंस सी मियामना दुम अइना हाइद्रसु हौरफमसे कराइ दैनो हाइबदो कोइगी ST की मिटेगी ST की शेड्यूल ट्राइब डिमांड की कनोसिदा ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना अदुसु रिकमेंडेशन थाव हाइबनते
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯏꯠꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯃꯩꯇꯩꯗꯨ ꯑꯦꯁ ꯇꯤ ꯆꯜꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯦꯁ ꯇꯤ ꯆꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯥꯗ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯦꯇꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯣꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯎꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯣꯁꯦꯜ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯦꯠ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯕꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦ 23ꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ if I'm not mistaken ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ MLA 8 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 2 ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯋꯤꯠ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ PU 하이나 separate administration 모이 common language나 마치 PU 하이나 야마풍 오이나 demand 오거든 야오버 거기 마시기 프라 diametrical U-turn lower kind of statement PV 거기 honorable Nemcha Kipgen Manipurgina anova deputy chief minister 하이자 바타레고 너나 마시 에코이나 로이나 칸막더네 아도 아이나 탐저리 아이나 마시기 그놈 그 트랙 그 retrospectively 부저리세 마시 그런데 거기 deputy chief minister manipur 하이버니 후지고 마tom도 cabinet minister manipur 하이버니 아도 아마 보래 거기 와칸 텐버데기 나트라가나 인전 바 야오버데기 나트라가나 프레셔데기 오염바 야이 디만드 오기버도 하우직티 에코이나 yeng matamda violence sigi kanabasi thoina leramdaba adi koina community line da naga hairasi maitai hairasi or kuki hairasi natragana maitai pangan hairasi or nepali hairasi sigi community line da once state se piba hogragadi union territory hairasi no state me sigi community line da piba hogragadi it will act as a watertight compartment ge ma kumpa on kapura pura tholak pam nei na demand si ethnic line loin tong na kani ba because India itself si multi ethnic oi ba Manipur gi tok thokro ba and India si kero to ka do pot nam lei bani na hujikti koi gi deputy chief minister Nemcha Kipgen koi honorable Nemcha Kipgen gi wakhan da su ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ separate administration mo hairasu ma aina haijabadi mana makhoi talamba dabi amkhak leibase constitutional setup amgi scheme gi makha tanba yaba dabi ne hairaga su mangphauna ba yaroi doba akoi gi distant dream haidare ne with hunting oina masana realize tor pusu male aduga ngasai gi hojik manipur da anouba lengak amkhak koi honorable chief minister Khemchani makha da semakre ba ma su hojik deputy chief minister oina wasak lawri online da oraga su aduna mangon da su deputy chief minister ama manipur gi oina pi bai se yam chauba keno mani ana hujik ma deputy chief minister manipur na pi ba sida ko amuk ta dar karu sina deputy chief minister manipur gi post su ai accept to ge haiba aduga manipur su thugai ge haiba gi ani gi stand gi ma lebam thokte ba yes masi somewhere down the line masi koi Delhi chale na ngangnari se masi gumma mayam se negotiate tawra kanda streamline tawra kanda pare nang ngona chief minister deputy chief minister se pirage ya major over role ne aduga nang sigi separate administration no sign tawduna mayam matam ge bulletin mayam thok tan tawbo now you should abandon it Manipur yo iba area Manipur amakak purak na honabada natragana irang se nemdan ge haitaragadi you lead from the front manam de kangkupi haise koi honorable Nemcha Kipgen gi stronghold ne yes koi na chatpa da maje them bane haina lobi raga jo hauji context ari them ju phaiye ba yes aduna koi honorable Nemcha Kipgen na ngasi mana lori be stand se aina Congress BJP or NPP adu am the thira it's a welcoming change yes
yam noisy han round the faza faza to pixel le wa from thambiri ko han round lo khamatu ani shu round sida ko waja ta mu laksage ko gi Nemcha Kipgen gi honorable deputy CM na ko gi wasak pasi ko gi manipur gi online itihas ta haiba tare online da han boina wasak pasi mahak na oiri adu mahaki lakhi da bai maram su security point of view da lakhi da bani haiba na sing wafum pongdoli adu mahak na karamba matam da ko gi Manipur State Assembly the Saruk Yaga again Hangbo Hangamui Popum the Mahana Pires, Punam Yanaraba Matamda, Oroshin Amapurak Laba, Satok Session Yanaraba Matamda, Amasung, Miamgi Malta, Tazanada Lady Basi, Latraba Matamiam, Warishanabi Yarba Matamda, State Assembly the Saruk Yagani, I walk from Pondoli, see Sushua and Mahasi Saruk Yarakani Aduga, Mahana Pondoli walk from Sikamani Impairs. I am the Ziki answered to Latin. I am cutting Tozahoke. I will Ziki Quina. Nowadays, Hosiji Musia Quina, I know the kiddy, Tamjaning from the Quay separate administration you from Mama, La Pasida, a mayor of Indiana, Honorable Prime Minister na, Manipur Laga, Honorable Home Minister na, the Atopa, even Parliament, Masi separate administration Pangmachidi, Masi demands, some be period. Yes. Talk to Crabane. Aduna Matang said the inner lecturing where Atobo lecturing of home ding, Sagi. Demand is demand. Demand the open of Pangani have is late. Demand the Kanano Iran, the Sokana Kanano, Pamana, the Gamma, 80 minutes again to Miawidan. Yes. Demand is demand, my Pamba give the Pondos of one. Akwai today am na music adubo akwai government of Indiana akwai prime minister masana akwai separate administration di ke jamu piro hai jame clear cut like le aduna side di akwai moina phane am na manung ga ogera mapanda ogera anywhere out and in adumati akwai to regulation de akwai puna magna japun mo thajabiyo ma puna mo thajabiyo adu ngasi ki keno sigi viewers sing so in thamjaring si Government of Indiana am clear cut over decision on lower banina, which fight against Kahana, Quikai, and told Lucia Rabanicali. I think as I gave Macaquena subject to correction, the way I did to say, Montapiki, Mosanderman, Tapiki, Quigi. Ministry of Tribal Affairs Ministry. Then I think must see 2013 or something like that. Otherwise, the way I'm going to dry in a Kali. Matamdugi Congress Ministry da Congress government da Maintain Seducaso Habisa, a Sedutrap Habisa, Masiki Mari Lane related document, Panama Adataro, examine the Nona Habisa, Masi higher Kibale, I did years a day, Kitan or in subject to correction as a high reason. Adu Lena, the then Matamdugi government Habiram the Banab. Tambana Lakotuna, my am from the Quelan Cochon should hang a person hang a local possessing. Hang a local dinner, Madame Wega, quote the Sanare. Some normal procedure to Salon with the door. Quote the Sanadana, shutting Nabag, chatting with the Tongana Tamaga. I am the Inulator, which right view, have the Carino, smile on top, delay to hide the Wagi port of black creature. Masi Matam to the Congress kill like Billy Sarkarduna. Timely. Eight to William with the Sigi situation, William the Vasia. Yes. Aduna Masigum work and Masi Yarim Kai. We can from time to time. Ministry Hangadi Kanana, Leminam Hang a tape. Kanano NGO, Mana Society Hang a tape. Government of Indian physical with the Ganoni hang up never. Document Harab never, Piro in the street Harab never, black and white. The wiki the Madam Duna Madam Weraga, Hausiki, a talk to kind of a gig and hope they say Machin Irang talk and cotton talk with Punamoxa. Massi part of more have the Hanality in Lucia. The key was a one hungry last question though. I give more to the Nemcha Kipgen, Honorable Deputy Minister, Mama Sana, Swidana, Manipur Assembly, floor of the House, Lakani, Mana, highly sick in Warga, Yanadaba ladies.
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ among themselves ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯣꯜ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯟꯅ ꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯅꯥꯏꯠ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯏꯈꯦꯝ ꯆꯥꯟꯅ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯅꯥꯏꯠ ꯃꯥ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯂꯦꯞꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯌꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯥ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯅꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯃꯥ ꯅꯍꯥꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯏꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ HNU ꯃꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯍꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯐꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯕꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯊꯥꯡ ꯇꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡ ꯏꯠ ꯁꯨꯗ ꯇꯦꯛ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯇꯝ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯗꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯏꯪꯒꯣ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯕꯦꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯅꯗꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯦꯖꯤꯛ ꯋꯥꯟꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯟ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯔꯦꯛ ꯗꯦꯃꯦꯖꯇꯣ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯂꯤ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯐ꯭लोर ऑफ द हाउस मागी तौम तो परफॉर्म तौरनी हाइबगी आशा लेजे अदुगा लोइना तौबा ngambasु isona pinebisun जुकी ओजाना फजन फुंदो पिरी खोगी सिदे लाक्सनी वहां दी खोगी ऑनरेबल सीएम ना खोगी कुकीजो कांगलु की मियोय सिंग तापाक ता इफा वेरी लापु मतमदा ngak chen की थब पैकेट कनी हाइबा मिसम सिंग लापु मतमदा पैकेट कनी हाइ वफम फंगदोले तौबदबु लेंगाक सिगी मरु ओइबा थौदांग लौरिबा डिप्यूटी सीएम अमनदी हौजि फावबदा इम्फाल वेली लापु मतमदा सेफ ओइगनी हाइबा वफम सि मगोंदा लेइतबगी वखलोन हाइबदी हौजि हयेंग आदि यानारबा मतमदा संगनी हाइबने अदुनदी मिसम मियाम सिंग चंगलकपा मतमदा थाजबसी कदाइ फौ थंबा यागदु आई मुसमान थमजगे नोमा अखोई स्वेरिंग इन निमित्ता यस स्वेरिंग इन निमित्ता स्वेर तो मतम वासको मतम दा निमित्तुदा कोई कुकी जोगी ऑनरेबल एमएलए नि लाइफ यस फिजिकली प्रेजेंट सोय राज भवन दा दिस प्रूव दैट अदुना प्रूव तो वाहौरे अखोई सोइदना अखोई मणिपुर अथुम मतम शांति पुरकनी मोगी सेफ एंड साउंड अखोई लेरब मतम दा मा मसासु दुम लाकनी हाउ फाइट तपन नो निसुबराउन सिगी इमादा लाक्सनिंग सिना हुजिक हुजिक मणिपुर की लुरब तानफम सिदा एनी इशू खुदी मक्ता मणिपुर की लुरब इशू खुदी मक्ता मणिपुरी नुपी सिंग लौखिबो थौदांग से अदुकी मतिक सिंथानिंगाय ओइबा थबक नातने मणिपुर की इरांग असि लोइसिना होनाबदा सिग मरि लेना थोलिबा क्राइसिस असि मरि लेना खगी ऑनरेबल डिप्यूटी सीएम ने फोंदो के बसी क्राइसिस से मतंदा खगी मिहुत की मथौ ताई सिगुम मिहुत की मथौ ताब मसम से दाई खगी स्ट्रेस कया गी मरकता नुपी सिंगना इमुंग मनुंग की थबक तक हिंदोक्तना कम्युनिटी दा दुगा लेबाक सि गोइबा थबक थरम कया मनुंग थौदांग लौदुन लाली मरक सिदा महाकपु खगी असौबा फिदाम बसिना हिंग तप पुरकना होनाबदा चौबा थौदांग लौगनी हाय वाफम मुंदी फोंदोली तौबदो महाना फोंदोक पसिदा अहाक से ट्राइबल मियाम की मिहुत लीडर ने हाइब वाफम अमदि फोंदोक ले बताय पुनसिल लगान कमाइने यंग बियाई मा मदुदा नैन मचा आइना हाइ पोतो ट्राइबल होय माइते जुदु चिंगे बुदि दु माइदे तोबदबु माना हाइ कदबुदि आइना हाइ किदु ngasa mangdasu manipur gi leiba manipuri haitar mayam se ko punamaki haiba ma पोतो यावदबा अदुगा नंग जा हंगिबा क्वेश्चन अदुने मे प्रजा म्याम न हंगिसे मखोइदि मोय चंगकपददि यारनी हाइरे इम्फाल gi चप्पा म्याम ददि नोमय दुम कापे इ बोम नम तोरि अदुगा मोय हुजु हुजु पोस्ट अदुक चावो पोस्ट पाइबा बाउना सुमा जु डाउट लेबगी एनी अदुना ताकपदि पोस्ट याम न खैदि सेंगदे नीट एंड क्लीन दि ओइदे हबा अदुना ने नंग साइगे फर्स्ट हाइदो मदु ओइना बलंबि सेमबा हबसे आइना नंग न दामुना सेमबा यामते होय तामुबदि मोय पार्टी gi लेबगी मोय गिसु पावर दि लेको
aduga ai nang na diyar we ba adu miyam na uri du su adu ne ba aduna maram oraga moi ge security ma da du kyam pe security so bu thajei hai bam su high security di mai di tight ne ba na tra adu gi pot myam du da ngasi aphoi gi asong gi changak pa yai ha ba do song su chat pa ya ba gi pi gi dam maram di madu ki thokhi ba crisis to ta seng na har ba da aphoi gi ju chelei ba idp sing gi sidi ai na dum hana dai su saw ga lakpa moi kari marano moi na kai du lalu bai no ha ba poto moi si yam na priority pi ba mathau tai ba ko maram di oi st gi oi gira ama gi oi gira matam du da reasonable oi ba masi st gi demand gi da mang ni ha ba su hai di matam du gi government na ko ngala ga poppy plantation ke no tor bai ni hai ngala ga forest center bai na madu gi chap chaba firep tu bauta directly haina de ba moi amta aduna moi id ta se na moi myang gi tau ki ba gi huji ki hai ba ngasi di yong moi da su idp myam am le son da su da handak su mo idp mo hapchale ai na se hana frup ani gi idp le ba du ji frup amasung yoksalam ne hum sujalam ne aduna masi gum myam am lai bani na ai na haijening ba di ai di ta se na hoi ta mo na su sogon ba ko kan ba khan bi ganu ai na haijab di पाइबा तौबा मिदा अदुगी पोतु दा हाइबे वानी हुजिसु आई की केंद्र ने हुजिसु हाई सुनी ऑनरेबल सीएम आई केंद्र नि तबदबु मदुगी पोतो अखोइन हुजि पौसे यंग मोइगी फफ्लो फंगे हुजि पौता 2024 23 बुदी थारे को थारगा सु मदुदी माइगी मिनिस्टर माइगी चीफ मिनिस्टर माइगी राइट ने बा मान तबम तो पथौ दो तु बौता हुजिसे तौबा ngam दबा अखोइगी फुन फुन बा मा अखोइगी सोर होंदोक पंगम बगी पवा से खरन लेतब्रा हाइदना उई अदुना मसी पुनमक से उहन लोई हाइतार गदी लेरिबा हुजिकी नेमचा किपगेन बो ओइरो खोइगी चीफ मिनिस्टर बो ओइरो मयाम सिगी मखोइ मखोइना तौने ना लेखखरबनी ना को प्रेसिडेंट रूल पामद्रे हारे दोगी मोइगी सोना कंदा मतम गा योक्सलपगा अयेम बोचे प्रॉब्लम ओइगदरा हाइदना नमफुदो मोइ सेमे सरकार बुदी मोइ सेमजरेबको खरा आदगी हपप तौब खोनारगा दुमदि गवर्नर द चंगा तौर अखोइना दि हाना दे हाबद नोइना स्टेट यूनिटी ओइब तादि गवर्नर चंगा गा सेम नबा हाइबो हाइबदि जमता तादा दिल्ली चेलुरगा होय एनीवे लोय यारेबा तबुद हुजिक सुमोइ फुल्लीबा हाइबदि माइओन से इचुम चुमदबा पोट अमा सुम ओइरिबा दुदा मसेसिदा अखोइना हाइनिंगिदि ऑनरेबल सीएम ना हाइबा पोट मोइ चंगक पयानी हाइबदुसु अखोइ तुम एक्सेप्ट मोइना हाइदिंगाइ दगे आई हाइसु हाइदुने अखोइ हाना एसईओ सोना हाइग्रबा पोनी मदुदि प्रजा मियाम दा कसु तौखिद्रबा पोनेबा नानगी एमएलए लाकपदु खक्तगी वानते ममांगदा खोइगी थादोगी माइकेल के हो लाकपदा कनोदा असिगी क्लासिक होटल दा कइदा उदुम उन्नदना तौखरदुने बेम फाउतल अदुना मसिगी पोचे अदुना आइदि हुजिकी ओइरिबा पोचिसु तसेंगना तुंग कोइना चलहनगे हाइतारदि मसी सरकार से मसीगी पार्टी सिना तुंग कोइ जके हाइ हुजिसु यंगो तरे तुदेगी अहुम अमदि दुम यादबेगी मरी र कैनो अमदि मोइगी लेरिबा मोइ का पार्टी यो न सुमोइ तरे तुदेगी खरदि अमु लेहौरिबको अदुगा यामना रिक्स ओइरिबा हन हन ngang एमएलए खोइगी ngaitana dum jiri gi thoiba thokto revenge lobani kai ngang mise moi mathakta party gi side su punishment piba leite hujiksu mana dum thugairi di magi maming de dum tholei bani na ma thugairi haitam natro adugumba dasu akhoi tamoi ngasi phamina ba yam laiba phare madu gi su lobam thokpa party gi side gi kai gumba khara di lobam thoi aduga MLA mo oibagi member mo oibagi su assembly de gi su lobam thoi ko ado lowdana leiba dei ne ba in haise e phana MLA oigera phana praja lam hembo oragadi madu kai gumbam di tawam thoi ba khoi ram bam la gadi madu jen de oiro kai do oiro mai gi punishment am di mathau tarakro haibadi asuk wala sagatana tawna dana honara si bokta moi ngasi moi bokta neta dar moi masen da bukhata khana dana mum leira khoi da onjalakte hawa dan khanare adu huji ukhul da su mu ka sunata ba yu thakpa dai ni haraga huji ayong sambokta na yung kya ma huji IDP kya ma mu le helle ai nai se aduna masi yamna खंदरगा ngahake khoi gi ain haijaba hana dagi center gi khoi gi adum khongaga sona kana khong ba yeta khong oida khong bodo madu poti ohelagum si aduna leiba khudi makna hojike haiba pose magi masu kanwa ma oiraga di deputy CM ma oiraga di magi responsibility ka dobe gi ma assembly de yawroi duino natro प्रजा लापद यारे लाइंग बद केम तौरने सीएम ना लाउथोखरबा डिप्यूटी सीएम माना कदोबेगी असेंबली फंबा यावबम ऑनलाइन कदोबे यावबम थोपनोबा मा थांजलकदबनेबा मा क्वार्टर ले कनांग कदोदुरिगे नान गे एमएलए अदुने अनि दुने एग्जांपल ओइग्रबनी आइन हाइनिदी हयेंग असेंबली तौब मतमदसु यूनिटी ओइना फंबियु यूनिटी ओइना लाउनबियु ऑपोजिशन येलासु दुदा दुम तौनरो अनमाइन तौदना पोट खुदिमक तो मानरगा लौमिनबगा इतोंदा साइड तो पाबिसगदी डिफरेंस खा लेनि बिचानंग ना तोंदना आदगे हारपदुगा फमिनरगा ताना पाबिसगदी खरा खेनब लेबनेबा अदुना आइना मैडम दा हाइनिंगी बदी नुपी सु नुपी नि ना थौना लेबियु हुजु पाइबा पोस्ट सु सेंगना हाबदा सीएम अमगे हेक ngमथंगनि को मासु याम थिन पावर लेरबनेबा अखोइगी सेंगना निथौरगा सेनापति का हाबगी टाइप तुनि अदुना मदुइ पावर फुटोक पिरगा असेंबली दा लाक्तिरगा
यूनिटी ओइरे हारदी अदुगुम्बा मा मोइनस उपिबा मथौ ताय प्रजादा इंजलगा प्रजादा तौगनोबको मोय मोयगी मथौ दांसु तौबियोबा अदो मोय मथौ दांगुना सुम लैथो लेगे दुगा अफबा सादन मीडिया दा कइदा अद यारनी यार कना चतुरगे ngasi हाईवे से गवर्नर ना हाईगी दो हाईवे से सिक्योरिटी टाइट तो चपे आइ कना चपंगमगेबा कना ngमगेबा ऑनेबल सेम माबोक तो जिरी चपा फ्लाइ कनो हेलु गद चली दुनेबा मसा मक चपंगमदेबा नत्रो मोना ngam हारगदि मदु मेमचा की केन की जगह नि खोजगी खोई डिप्यूटी सीएम जी मा एफएफ फोलिन तो सिक्योरिटी मैम तो टाइट तो आई सुमाय तो दना जेरी की हाइद हाइगलक्तोरी हाइबे याय बंदा दुगुम्बो ऑर्डर तो कान मदुदने थोलक तो सिलम हेन टू हेन बे एनी प्रूफ हाइसे खोई मेइतै दे थोलकेरा मदे थोलकेरा मदे थोलकेरा अदुगुम्बा मैम तो खोइना मदुगुम्बा रिस्क तो खरदि लौब तारेदना नत्रोइन हाइसे अदुगुम्बा लौरा कानदुदा चटपा कानदुदा फबतब लोय थोनानेबा कनाना आईटीएलएफ कराइद लेकदो हाब लोय थिबा याराने हाबनिदा अदु हुजिबोती आईटीएलएफ ते दुम मोयगी दुम लेप्तना लेरी नत्रो अदुदना सुगुम्बा सुमाइना सुम लेइनरगा लेदु सोकपुदी यारे ngमनि पवारदो हारगना सेमो ngमोइदो बोरगना अतोप अनदर ऑप्शन खोइन इराबु थीसे हाबदो मदु येंगनबम सु मथौ ताय नतदना सुम कंजन लेरगा खोइदी एना हारगा मोय हुपुसिने कल्ला लेबसे लेरे 85 दबुदि ngaire amadi लेखिते अदुगी बौत मोय क्लेम तब ngमदे सरकार सेमगे मोय कनो एमएलए की बौत मोय केमता दु तौदे हुजिसे अखोय संविधान से तसेना मणिपुर इचन चनदबा खोइगी अदुमायना अमा लेरेबको अदुमदु पुनमतो इन हाइना चना हंसी नियम चुनना लेबियो एनी पार्टी ना लेबियो प्रजा मैम सिगी अवाबा से कैसु नतब युम मै थाबा ना सुम तौना लेरगदी ख्वाइदगी सिदी आराम थबकनेबा सुमाय सुम मोगी सुम तौ लेबसे फते अदोगी नहानि उनिसिकांत दो अंगांग दो माना चंगे खलगसु मा पुलिस अमदा सिनबी याय concept to chum deba adubu kapaga viral oraga sagulanna badi honaba lamhen to hen bai kanano habse loi khang leire adugumba dadi kem taw ngamdraga adu loi oitaraga di yaroi ba aduna hujiki madam hai jinu pi thokpiu assembly lakpiu masida khana nei nabiu madam ki suppose khoi myam leijage ba लाउमिन से मणिपुर की दमक मणिपुर मचा मैम कन सेबा मणिपुर प्रजा मैम कन सेबा मणिपुर लमहेन टू एम खरं खक्तु की दमक मणिपुर मंगन बदुदी यारोइदब पोनिना मैडम ना बको थोंगा फंबिरो कोइ नुपि मैम मतुंग इंजरगे अदु आराम सिने हेबदो इचा ओइसु मिचा ओइसु अदुगुंबद एक्शन खरा तौरसेबा अदु नत्रगदी का खोइ कनबद खर वानी यामन की न सुम कनवो न सुम तौबदुदी फत्तेबको मे खबरदा खर फोंदोरो फजबे ता खोजो हेम फोंदोगे न खबर की वादुदी नतना खोइना पाम ऑन ग्राउंड ऑन फिल्ड की थबक सिनेबा एसी चलहलदबनी कनानो सिदा लमहेन टू एम थोलो आई लेरबनी न हुजिति आई नुसु पावासु चप चाबा म पाइरबनी ना हाइबगी माइगे अदुगुंबा पावासे यूज तो बियामने सिदा इम्फाल दा लेर कांदा मा आराम थबक तो हाइबनते खोइ मिचंग जंगु फुरो अमाइगे हाइबा मतनतेबा मणिपुर की लीडर ओइरगदी मणिपुर लीडर ओइ मथौना तो फुदोक बिरगे एनी लेइबो खुदिमक तो चप चाबा लमहेन टू हेन बदुदी एक्शन तौबिरगा अरमाइन तौद्रगदी प्रजा की अवाब सुपोक पोक तो मानते बाइगी मोतदी मदु हाइजे जबकि मागी कने मान थंगी वफम क्लैरिफिकेशन पिपिनिंग बलै बरै कोगी पार्टी के साइड तगी एमएलए सिंग मथद कई कई तौबि बलै बरा हाइबो ngमै माना मैथम जगे अमखतंग यामन सिंग तो याद पाव फोन दबे याद बंख लेरिसे ऑनरेबल सीएमसी सेम होइदगी दगी यस मा उफुलदा साथ चल कुकिसिंग बने मान हंदक जीरिबाम चटपदो टाइम कांस्टेंट लेबा मतम की कितंग असिन में लेबदगी तंगाय फदबे मा हेलीकॉप्टर चटपने मखा द चलगदी ngasi म चटकनी हयिंग म हलकनी लेबा की उजि बयान पांबिरिबा इन रेस्पेक्ट हाय तारे डेवलपमेंट ओरो शांतिपूर्ण बोरो अमोरो सिदा अनदर 2 days मांगन भाइसा सि मतम दु कितंग एनो तबुदगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर चलगा मा हेलीकॉप्टर सेम डे हलपने हाइली पुनमसी मागी लोबम तोप फीडबैक दुगी कनो पोजीशन में से लोइन लौरग चलिबने अदुबो अखोइना चौपुना कन तुजन अमा खक्ति ऑनरेबल सेम ओइबिल श्री नाम खेमचान माना हाना साथ चटपसे कुकी विलेज में चटपसी मा हेलीकॉप्टर चटपसे नते बाय रोड चलिने अदुगा मयामदु उनरमगा मयामदु कंसोल तोरमगा माजी हलखिबनी अदुना अखोइगी केनोदा यामना जिगी अखोइ ऑनरेबल सेम यामना की हंगोइबगी का अदुगु मगे गमदी लिनदे मादी फबु फनी हरदी आई अमा करी कनोम तौदुना मयामना दंदी पिरा मणिपुर फाउनी मा आई मयाम बि दंदी दु यागे हैबे मिने अमांगना सुमागे केनो मयाम थेनगरे ऑनरेबल सेम की थमोगे वाफमदी आई मना करीगुंबा
kudong chadam oirisu thosu manipur phawni de du dai sacrifice tawge haiba adu mayam sacrificing spirit leiba du mon chief minister ne aduna ekhoina kaisu mana makha chatpa digi mathakta yes yes aisu adu sengdo hogdragadi mayam lan uwe ya report am dilai bani na adu gi thong dai sengdo jobi thank you very much दुगा साइ एमएलए की पार्टी के साइड के लेवल की दुदी karam bar मान साइ थंबी बई की पार्टी की कुरेम नि म हाइजेबा ममांग दगे दुम हारा लाकपने गेम पाले तपे वा की पार्टी की साइड की नाते दामो को त दामो को थाजेबा एमएलए तरागी मथक त तरेम सुयावले सान ऑफिस के ला तो जरी वाली MLA tarai wasi koi di taret kaktani यस violence inside the mo mi do Paulel hokip se do mo ani di tara kaktani jiri adu ma justify to with adu bu jiri killing do adu bu aina thamjani se ma gi su mafam matam ki matungina mana phumum dok kari lege do adikti popular ministry la amina popular ministry as well as central singa koi leader singa tanaraga kai no tong to adu kai to ya gi kai rag lai bidi ya da badi na as a leader mo raga lo la kan nuai ta be wa ni that will bring mafam matam na dum pur सोई तो कने है वाफम दनी तो बिजन को याम नोय जाय रिजल्ट सेंटर को लाक्से सी कोई के जान सोसाइ थंबी बई कोई के सेंट्रल लीडर सिंग ना कोई के साइगिस जान सो होबद थंबी के सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के मंगलान मंगदि बा कोई के मियो सिंग दि सुपी पिरोय है बसी सेंट्रल लीडर सिंग की थाज मोय थंबा स्ट्रांग स्टेटमेंट कमिटमेंट अमनि है तारे सी मतंग सिदा कदाइ फो थाजा बय कमाय यंग ओजिकी सेंट्रल कोई इंडिया की लेंगा की चुकली पाइबा कोई बीजेपी की पर्टिकुलरली कोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह का से कोई से कोई मियाम जुम उरे को अफ फतब आइने यानिंग वे यानिंग देबदु ना मने तौगे दा तौबो ngam mi di oi bane यस मोइ से कोई तौगे हारगा दि रेस्टोरेंट तौ तौ सिदी kai da kani kai da chumni mayam na kai harakani kai ji thoina chi da ba kangu di oi bane aduna ngasai gi separate administration se moina categorically koi gi BJP gi central union government ne piro ya haira agari piro roi ne khale यस aduga pini natraga piro ya bi maseng mangang le raga zu adu any time the pithoke ka haira ga du tholo pithora ka do character ni change mane ani ai na ga sai jabu ngamba adi kashmir daga to ugre ba union territory thugai gi ba 370 lo thoke ba ji unilateral as the name without consultation of the general public at large manipur gi oi ba mi la kundra ni moina ke noina u ba dina teba UP gi district am de hen labor mini mi masing ni andigi manipur gi aina ngarang hairam ba do kitang keno nan hairam ba do kitang ge to ni but moi u ba mi yeng ni ko hai jo ba se koi di am pick per state ne aduna thugai ba su problem le ji ba aduna aduga mu manipur si pi eju pick na india da manipur tin gi ba gi history ji ga atop tin ji khena ye यस masigi tongan ba duna heng engonde en khamu me debate to hujik sub debate to nari ada india si union of india hai bane koina constitution hi ahan ba kaino da hogi se india that is bharat so hai india so hai constitution hi ahan ba india preamble hi makha da article 1 india that is bharat is a union of states hai यस state mayam punjal laga semba india ne ba adu itardi state mayam gi adu ga india is federal structure ni adi magi sai power si keno to centralized terrorist state to center over sigi kenom lai bani na sigi whole thing se hector onslaught kat pariya re यस aduna ojiki separate administration se categorically piro in hai gra aduga aina akibam su lei ba adi kena moina koi kuki jo hai jaba tare kuki community je moina ta le ba koi moi demand se yam chaw nuclear weapon gum bani moina ta le je manipur context se yenga ga de moina ji aina pa khale isina pare nuclear weapon di pe roge tengam di pi ya na pisala di farak ta do khar sum nei ba hai thi yam chaw ba hoji ingbiu ko meghalaya se assam dagi
कआगा सेमगिबा स्टेट नेबा मसी मेघालय से सेमद्रिङैदा हाना ऑटोनोमस स्टेट अना स्टेट विदिन स्टेट सेमकाना कोना कर्व तौखिबने अना सिगुम्बगी फॉर्मूला गा पालकद्रा गाइबे कोइ मिकुप नाउम चिंगना लेबम दि चनेबा एकोइ से अदुना हुजिकी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मंगलान मंगबसिदा हाना अइना गा हाइजबजुने कोइ ऑनरेबल नेमचा किपगेन सी one of the proponent of this separate administration in the earlier days ko adu for as a abtina welcoming change the magi change story adu nga sai ina uncle daina kitang refute to zening bati demand haisi magi demand tongta bani hai demand is magi right ni hai adai kitang with due respect lebaki mapi mapa oiragadi करम डिमांड तौर लेबाक चौखटकनी करम डिमांड तौर लेबाक कायगनी करम डिमांड तौर इरई चासिंग वागनी कायबसे मयिक सिंह खंगबिबम थोए हुजि दिमागी मागी डिमांड ने हाय हाय दना तौरपदगी नत्रने मसे कोइ चै अहुमे न आईडीपीस मैम वाना खांगी से मसे कना रिस्पांसिबल नि बिकॉज ऑफ दिस अदुगी डिमांड नत्रने अदुतादी डिमांड एज अ मैटर ऑफ राइट हाय अगदी आईडी कितंग मदुमुदी आई हैव माय रिजर्वेशन विद ड्यू रेस्पेक्ट डिमांड दो रीजनेबल होगदौने रैशनल होगदौने डिमांड जिने मरम ओरगे स्टेट से ममांग थाना चेनना डिमांड होगदौने अखोय दादुगी डिमांड जे नते हुजि तौरिस हुजि अदुना हुजि की सिगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौबसी एगी वखनदि यामना पिकपल लम फुरुप कुंथ्रावा कुंथ्रा तरुक न ताबलम सिदैसिदा separate administration है से separate administration जो वारी में को just for a करो गातंगी कोई पिथु एन जो लौर से पिथु पर मतम दा नगाना inhabitant होइबा नगागी लम हाइबन हाइजब नते को मणिपुर में मैतै लम हाइब लैते नगागी लम हाइब लैते कुकी लम हाइब लैते मणिपुर अपुंब लम से मणिपुरी सिंगी ने अदा नगाने हेन ताब लम सिंगी दा सगी मोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मंगनान मंगी मी सिंगी की मैप त यावे कंकरेन होइबा मोइना मोगी ने हाइबा अखोई ने हाइबा साउथ नागालैंड तालिबा सगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लाउथोरक पई केनो मा दु काइन तालिबा कांगबुजी दा जो अखोई के मणिपुर की जुजिकी मोइने जेनरकपदा ओवरलैप तो जगह यावरी सीन अमुक खनरो हैनिंगाय लेति हुजि लितान तौरिसे अदिगी लोइना मुक तोखोगा चुचानपुर नहान कोई गवर्नमेंट से पॉपुलर गवर्नमेंट है जे हाइन इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं वो बिकॉज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट इज ऑलवेज पॉपुलर गवर्नमेंट हालां थोक्ट्री प्रजा न लंथोक्ट्री बोक्टी अदा नहान कोई गवर्नमेंट हम खक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खेमचाना लुचिंगा चेयरमैन तो गुनुमिसिदा चुचानपुर खनरिजे अदुदा मुक कदोय जोमीगा कुकी गनि न हायब अदिदि एखोइ से इन हाइजबदि मिटै जुगाइना मंगांग लुवांग खुमन अदु अदा आरके भामोन अखोइ तारिने सुमाइना सोसाइटी से अखोइ फ्रैक्चर होइना मचेत थुगाइ बसे मसे अखोइ पॉलिटिशियन सिंग न खरगा टोपिरदि फदौने मोइगी वेस्टेड इंटरेस्ट लेरबा याय कय करी वेस्टेड इंटरेस्ट ने आइना सिने ने बे थोजु तादे बट अखोइ हुजि separate administration say na jabudi huji pithu en nor seba yes naga ga kuki ga tok thok hoba naga masen kuki masen an tong rakani because naga da sungai na pau mai le adu le ri a ka bui adi koi ji proof say haji ne koi sub tribe magi masayam lei haiba khana da bagi machin bachak se koi khun ba tok seba separate administration se number 1 oiraru da bamangni Number 2, central government na categorically high habitu jai endorse to jari uncle ki jekwa aduga mu huji separate administration ki kan proponent oiramba huji manipur ki lenga ti yausal aga hana su yaru mi yaubudi ko adu huji keno to rakanda popular minister anu gola kan deputy chief minister buki level yaura kanta di huji ki deflect to we moi demand
And this is aina masi kaino to kai si jaga ja kaino to kai jau be ko huji Manipur gi chief minister ama deputy chief minister ani ne ba amana khoi gi naga community ko khoi gi naga ne hari ba khoi gi khoi sardi khose natra amana khoi honorable huji Nemcha Kipgen ji ne ani si amana naga ne amana kuki ne amana chief minister meeting ne hari ba ko adu ai masi ai si gi forum sida ai appeal to jo be ba Handak ki irang sina maram moiraga themdok themjin gi negotiation to push and pull to bagi kwa sigi to bagi di handak ki sina dum to biyo bagi su kai de ba kan phunari ngai kan yana ri kan hanari ngai de themna ba ma changi dana ko aina yam thina masidi pibam thokte kai khalla bok da khara pi je adu masim matung da ne masina maram moiraga Nagari pi hari cookie is pibum to e, and if Pangan is pibum to e, or the party is pibum to e have a Masidi, 100 kids in a Lucialaga. Masina president when began in Hijabazi. I want to talk to They won't talk to quite 100 key Iran, Zinamaram, Wanaga, Manipur, much required peace, restored to Wana central government, who is no other honorable chief minister Kemchangi, Mangonamana, Meniverto, with the Waram with Oba. A question to Ujayeva, political compulsion, I haven't really. Was it NPP, P. Day, a P. in them? I must have a Torkini, although I know Hajabadi, 100 key, see the community line, the ministry P. was say. I must see community line, the people talk about community line. I don't know Hajabadi, was it Nagama cookie, deputy CM, the Pangan deputy CM, P. Wajala, like ever. You on the day. I say maybe Masi Aduna, Masi, 100 Kizina, a hand, so you know, Aduga, what deputy chief minister Nagazo is cookies, which is an over. But it should be based on competency. Manipur, my lady, a queen of high in a Mamma Punjab, we are very accommodative. Accommodate and talk a question. But I am Mamma Hajabuni. Honorable Chief Minister Hanoi Viramba Sangation is the longest serving chief minister before. Okrami Bobi, Honorable Congress President Kwa. Aduga Yamaso Saizwa, I could poke to over me. Muhammad Ali Muddin, guys, Muslim, Hujito wishing Kayambale, I want him to pure minority never. My take the current community to know have the pure minority to none of the competent women in it. You become the chief minister, I don't know about community name. I don't know Hajabadi. Nasi P. said. Honorable Nemcha Kipgen deputy MPC, decoders of PC, honorable decoders of PC, but it should be based on competency, not based on community. And this, it should not be a precedent in the future. SUJATA laks again. Kogi MLA nifu laiba, maru and BJP support the organ laiba, MLA nif kogi honorable deputy CM. Again, Fondoki walk from the news last thing is ago. Emily Nifusiki Marakta, Honorable CM Y Kemsan Kaktana, Aigi Miambu, Kangluki, Irang Marakta, Kalakibani, Mahak Masa Satuna, Aigi Miambu, take the Kaitanaba Amade, Aibu Soy the Nam Danaba, Honabidaki, Mahak Asi Kangluk Pudding Makput Nusiba, Mio Emani Mahaki Makata Susho Shoydana, in Tapa Manipuram, Purakani, I walk from Pundu Kevda. I walk from Suda Kadam Uzasuman and Tambile, Sikamai and Sacho ina mamanga tamjre mata koigi khu visiting tangda aina amukason ai say repeat of the tare rebel seems why kim chancha miyamgi phani herdi yes I will sacrifice everything ai sacho pangragrab ne ko faida tamjaraga koigi imona hambi ba Habi give up when I'm cutting a toxic. Hypothetical question, Hajatare. Yes. Please don't take otherwise. Talk to a portama, Torpaya, do Torpaya, that Torpaya, Habita. Yam Sagarpaya. Yes. Sagarpaya, Evaki Prime Minister Manipur Macheta Roy. Manalakumatam the Chorchan Pusin Lampaka. Yes. Matamam the Chorchan Pusin in the Column. Other Hojimina Lamka, Ole and Harasu. Honorable Prime Minister Chorchan Pusin, Yomatamda,
not a single time. Mana Chorchandra have said 24 times higher. Ma Lamkai language syndrome dev, Mummy syndrome dev. Just prove that. Adigi Atopa Poinamana Akogi Lady BJP Central Leader Singi, when the targets everyone at the Koi, I am given some time to do the Habudun Amo in the Tamaga. Akoina Tamuida Kantozo Haitare, I am very times again. Manipur Sunkai Cairo Habagi Subsaba prove Haichidaragadi. Akogi Lucing Basing, so called Akogi Lucing Basing. Last Anglo Manipuri war da. Prisoner in a fire Tamgiba, Matamdugi, Kalapani, Adagi Akogi, Adi Matun Andaman Nicobar. The lady Bakan was a quina and Wina Labodubu, Nasi Kalapani having the Manipur in the tomb. Yes. See, a quick anamtic demand at the co. Manipur Pazamia with demand Tanate. Yes. See, Muna history that reflect over history the Manipur Karamaito, Horkano, Karamba community no, Karamba Jatino, Koi Manipur, the lady Punamok said, all Manipuri. Was it Saita Piliba, Koi cask and Krita, Koi deputy same people, this and that. I do Koi told of Dia, section of Dia. Adu, a queen among the swung among the Potamaka. Mount Manipur, the Tolomisa. See a quick carrying me. Sigumba, history background I am to see in Candida. BJP losing say some Koi Saisagi Hajatare. Sing the running Gaziluna sacrifice from me and Tomba, Madam Wayne recognized story. I think a quick Kongdom de recognized story. I get 13 August recognized story. When I quit the Pirkans, a quick late meditative program, Crale. Lady meditative program said, Sigi Matata, no state Kisanaba, state in Pamjaba, state in Kantoba, a quick program, yet don't know Harpada, Muziki, a quick Kongzomar. See a quick when on him. A queen yet of Jovan. Then I did give quick 13 August. So my dog then I was see a quick lady, but quick canoe, canoe ma'am Hajatale. We Lajeriba, Quina Tajaba, Kenu Krada, Torum Krada, Marot Sarkarna, we must have some Uzik, a Quigin and any Canola Kumatamda, we never tweet over ex Tagatpa or in social media, other Facebook Tagalapa, my Antawi. She does a question Krakari Yimba, give Kanomas Tanga. Madam, the weather, Moina Tawisi, Toxanarira. Or not a quibita sin civilization. A quibita study of the song. Aye, when a Tamzabataragadi, Moina see a quida, Ting as to ten Hoi Matamdugi, Irang the Tokra Matunda, immediately a quigan Tobia than President Lake, President Lake Matunda, a popular ministry land, popular ministry is in a cigar and Hoptane, Haptani Hoptane. Yes. Haptani Sigi Manunda. Hapta ni Tamakaya money. Ado Sigi Manunsida, Quick Lake Biriba, says social workers sing with a sue, the gee panel discussion there with panelist ma'am with a sue, the gee quiggy lady Manipur CSO, the lady students organization Punamakna. Angtang Matam Kara. Young people give Matauta and like Diluia. Madam D. Tauriba Potsi Kadayuna, a quay, Sansan Mangam Mohonabagi, Hividum Japi Musanga. The Gamma Sagi portfolio and be in the Vivium Tapido. Portfolio see a quida Yentoktan Lady. Ministry Mapungpana, Sauto Canada, Yenbagi, Drakaramal in the Canada. Hanging portfolio same the passion diadamina. Amada the Tumukraga, Haying, or the look took no matam the soup, or do we and talk to some political in the way I do Lany Habinati. Sima and talk about talk however. I don't know
मधु अथु मतमदा विदिन ए शॉर्ट पीरियड अथु मतमदा अखोई लेंगाक ते यावदो मंत्री सिंह वासकपा अदुगा लोइनना मपांगन खर हुजिक मयामना सोलि उरिसे खरे न कंखलकने कंखलको मतमदुदा सोइदना मियामना पांबा अद मियामगी अनिंगबा अदु सोइदना तोरपा ngamba इशोरन सुपिना बिसनु अदु तोरपा ngangबनि हाबि थाजबो खोइदे लेजे yam nung se mada lak sa ke koi ngasai manu sa pe pan bi ke ba hana ke no bolai ngak sida hoji phogi oina ki cabinet minister honorable CM thara kan manga di already khala lere mangi popular pi da ba natraga ki lady film chide koi ngasai ki sana sa thambi ba community base ta pirak ki man ma mong ma uri ba se sina manipur hadi center ni yeng ni ba mi yeng se kamai ni yeng ba imagi mo ta di kamai yeng se hai se moina अदुनेना तमोबदि फमिको पार्टी से खतंग खोई ngang sak torok pada khoi BJP party se khatam khoi khandara ngang tabase masina ju soi bane ba masigi pot se ta sengna thon ge hadi niong gi matung ina ha naga adu ada kem taw dabe da moina thoropa matam da haidu se deputy kala la do object taw do nu makara na taw do nu ba khoi na khara su yaw ba gi mong se praja na yaw li ni khangde amana yaw li ni khangde haira pa matam da di memcha ke na deputy CM oire ko ado moina dum haidok sa bane ba naga de gi amma to janda ki sidi na moina mai sak ki bane ba du so pudi ha ne de gi chandra pa thap oina mana du oire haraga wase samjalaga mogi alliance to bakano duna mogi NPP du dana du gi kano do pire loken do pire haraga tawrodi phaba moisu khoji wase hengang pa matam da ko khoji ke haini khanda dana ngang bagi da kai no khangde ba ko khar aduna ne aina mina sibana chindani sana sibana ko phana moina manung da du gum bagi khanda dana mogi niyom chumna hapcharak panen khalaga su poto armaino ina loi chala ba aduna na tro handa meidai pangan gi su mit ke tawdana phamgi du di moisu pi ge dam ne communal sida adu du thar pa da nangai adu ko ba sarkar se mapam matam da adu maina to ba kana legi ge ba yengo ba jiti sum pixel ad aduna aina haisi tawdi tawjaba khot yam hona jaba aduga manung do da na hona bagi pot ama moizila yebuko aina habdi nahange suk koi ba khoi gi manipur state sarkar se mamu tam da sumaina kanglu ki habagi pot am ta chana de bako moi gi keno do tawga chong tho khare phanglang la ga chong ga sona changre sarkar se mada haina raga adolum da continue chalam bane ba khoi gi chalam se minister ma khale ma adu du khale har ga tak tak dum mesalaga ado handak aduna aina haisi phun ba moise kano to da ba ngang uraga su am chaigan boin ba chai be gina te ba aina habdi ngang thok pa sak tor pa matam da su aina sumaina ngang matam da hayeng ai gi manipur se mini india ne hena bang sai da su cha na cha pa na su hai gi bedo ko di state se kano me amam na community me amam ta ba ni na masina hayeng kai doro ka da gi have se leader oi ba na khambam to e ba matam du da su akoi mamang gi former chief minister do akoi ka su kaim ta na te matam du dal mai du thage thadu e cha khre to khre control ngam hok de cho cha po do lo shan ya do lo shan dere adubu makha ta ba tawgada ba khudi mong to power paisan khre du tawgre da tawgre adu rei sum henjel agadi aina to pa haibri wahi se yam bas oina maitei gi type ta o han bagi min o han ba adu ko ma media da khara di ujari ba ko aduna ne ba ko na ga haijeri ba tawri ba an manipur gi leader o biu manipur gi party o biu bo jeta su BJP party ha su manipur gi BJP party o ra tawra di phaba nata tana aduna moina su mai ju thaba moina su moi ke no to adum bagi khara logic sia we ba aina habdi ade fana hapas memcha ki gen do hape adu to ra hade communal almaino aina chali do kari gino ba ta poti na ta bani na aksi mana khoi manipur kan bagi di lawi ko voice ke di as people moina khoi to jeri ba si maki orders na loi chalai ka da din na tam da khoi da soi ba du di adum mina accept to na ne ba excuse to ne ba leader oi bana du gum ba du di heta target se ama natra ama loi china ra ka ne ha ba aduna khoi gi politics akhoi gi rajniti sana ba se rajniti wala sin se taseng na ha ba da hai amasung haite na aduna moi mase na to pa thugai ning bagi mo su jaw pra ha bagi khoi da su e miyo ba ma chak chari bani na khalak pani ngang bai wan ne ba kai su ai kanam ta da so dum hai sini kanam ta da laite any piling ba pai biu to bodo praja wa bisi ga ne adumai to da na hai ba potu de gi thola pa gi bolam la engo huji ma khata ba hapang amdre excuse to le re huji ta mo na hai bi ki madu to ba matam da sang pa to ba khatam matam bana adu ba ina haning badi si gi pali ba MLA sing se ngasi minister loi ba chief minister loi ba mem se mamang de gi speaker oira phama khraba adu de gi muhut mantri oira phama khraba mantri nga ta ne ba aduna sidai sida matam pi ba khoi ke su kai de khoi su pi re la e khoi na swai ba da matam khra pi bi yo se adu matam yamna
मोइसे अतोप लमदे लापनी हे अतोप स्टेट अमदे लागा तोबनी हारगदी मतम दु पीबीआईसीडी मई चाप मतमदा कनानो हाइब खंग्रबनी मतम दुदा मसादा ऑनरेबल सीएम मसाना लाउगिब लेबनी मुसीगी सरकार सु कदि मा मोहन मंत्री ओइना ओइना गाइगिब लेबनी सु सेखमाइ लान यादब सरकार सु कै सरकार नो कान हादि हिस्ट्री खंगबने हाइबनी दा दोइदुदा एक्सक्यूज तोरगा मतम दो लोबिगनु सेंटर ना फाजला थमिब्रा असेंबदो हाइदोमिनरगा आइना हाइना अखोई कन्वीनर से हाइबने हुजे अखोइना पामिसे राजनीति की चौकी फमदब मोई की पार्टी नुंदी अदु अदाम द नतेबा मणिपुर से कमाई तौदना कनसिगे हाबेगी पोलोम द तासनमिनसे हाबने बगोइना हाबदी सेहिसिदा अदु अदा अखोइगी ngahaki keno to bigenoba tamone ding sa halitan gi wari do dum aisu haijeba chummeba matam da chappa khoi sida bu discussion ta bura ai appreciate to bo to mai leitan na mai chappa du dadi ma sem amane na ga su chappa ngam gi deba mai chalakpa matam du jiri rom chen bei wane ba aina haibadi akhoi su ukhul da chappa do matam du akhoi leitan do faw chali ni mafam du da ai petrol dis kanu moble lei ni ne ba adu ki mate khoi su adum chatle haibani da adu tadi aina haina afa bodu da to bodi changjala ga अखोना चंगजला अखोना हान लेतार के दोखोय पोचे मैम पुरा चलुई को मैम आईडीपी लेबा मैम दुगी अखोय अंगमजबा पुरा ग चले मिनिनि हमनि ममांग द को अदमाइन तौदना अदुगुंबा वारा तारा बा हुजिकी ओरे कंट्रोल कनगेद मफम मै चाक इसिंग हैगेद मफम सिदो ओइना मयाम से होनमिनबा मथौ तायबा सेंगना जिरी की दुदी मतम दुगी ऑनरेबल अखोय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नसु असेंबली दगा हाइगम मार वारी सनबा होहले अदु तो होले का हाइबगी मतम दुदा दुम जिरी की मै चाइबा हिंगोल दा अंगांग तो बेगी तो बदो खोय जिरी चले चक्कदब मतम हाइबददी कैसु मै चाइङै मफम दे सुचंग चंग दे बखोय की लीडर सिंग से मै दुम थेप खरे पिफिया पिके चंग रे मतुंग मतुंग द चपगी फिबा मम सुम तवेबा आइना हाइना मधुगी कांदु द ऑर्डर बिसन बनी खंगदे अमनि खंगदे सांगदोक्तन जिरी की तरुं तो कलंबगी याबगी मैम अमर लैयेबा अदुगी पोतो तौबिदेबा अदुना लेना हाइबदी वासे हाइबद सोबनी खंगदे अमनि खंगदे अदुबु ngasi su request ni ai sawe haiba nate haidorpa matam da maduna kyam sokadage soidage yengbiu haibani da haidokhrabani da khoi discussion ta onem khanna de da khanna ni aina haijai su bo aduna madugi positive negative yengma mathau tai aduna khoi gi onewa sem farmer ya hama gi former chief minister ju khoi na matam da haijai do aina si ma tawu matam da aina poppy plantation je tawu matam maduna kari kanada effect lakani ke do ni lo na to mane hayoba takhai huji takhai kana ke doge ne huji jan thani chai pai ga sengera sengoi ge da malandana dum sarkar na tawri na tawba kana na du da changjala no bai ka pa yauge ba lo na to godam ne ham da thabo khuding mak se ai haiba pot se thambiroi da bani leader haiba sti manipur gi leader ni leader oi na dum thabak tawba da kem kai de tawba da bu sigi fruit nai na sarkar semga da banate माइगी यानाब मी मतुंग इन अखोई ऑनरेबल सीएम सिना माना चाना जब पार्टी हाइबदी ग्रुपिंग माना याजगदब दु खल्लगा तौगदब पोनिना को मसे इज द फ्रूट की वखलोमदा पुथोपिबना बदुना ngasiना सिमाइ तारकबनी अफबा तौनिंगबदो मयाम अमा तौबियु के सुगाइते अदु मनुंग मपान नाइना हाइबदी सिंगांग थोकपा मतम दा हेंग कै लाकदगे प्रजा की रिएक्शन कै लाकदगे हाइबसे सि खतंग खतंग खंदरगा nganganingeबा मधु खंदा होदब तारगदी अफब सारिङै दा हेंग अमु हेन माइथिबो ओरकनी हाइबा पोतो ai haijebe wani ekan amta da warobo lejide paibiyu tobiyu honabiyu matam adu ngaijege adu hana dagi para leba mi ngata ni ano bolak pading nate masim tangdi last request ke maramdi hen matam sangdaringe hen critical orakani aina dum haidini ngasi kano idleitan gi thoi dum mamang do leselam batara gadi oro do poto amasum laksan gire dana ko ngasi NSN ke mem to re hujiti yamo aduna poto sangdok na ba yaringe honabiyu manipur praja nusibiyu manipur se akhoi manipur gi leader ni haiba pot wakhal chen ba ai gi sinjame gi leader na te ai ke kanu gi leader na te ai apun ma manipur gi ne haiba se leader khuding mang na chela ga thabak to biyo ba madu da dum mai palakani adu ko party lai ba khuding mang na su khuding mang to ai gi khaidok pa nai dana akhoi na ngasi party changi se manipur gi da maktani haiba wakhal da adu mai na loi mak thambire ga thabak khuding mang pangtho ga di soidana mai pakani ang khale madu matung da su hotna binaba na dum katang request to ja clarification to bi tro ja tam pat ke ki SUJATA na thambiridu yamdi phajai adu aina kitang gano tobjaba makha asi objection ni ju khanbi gano BJP ki authority amagi maigai dagi akoi kuki de deputy MP re naga adu pi hebje authority am tan hairam hoy hai besul leite hainingai su oide maramdi hujiki leidiba combination sida kanana mantri oiraga or kanana no oiraga sarkar sida smoothly satpa yagdege je
पार्टी की लीडर दी नोना कोई लेजिस्लेटिव पार्टी ना डिसाइड तौर कांदा मसी कोई तो बनी अदुदा हाइदिबो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना कोई कुकी दु पीरे दी नागा दु पीरे हाइबसे आइदी कना अथॉरिटी मन हाइरम दौदी मानदे मसी अखोगी सागत पाहिबा अइंग साइजे हाइपोथेटिकल है अदु तौबंगंबा अदु हाइबंगंबा अखोगी से मीडिया हाउस संग लेबा सुयारोंगनी और नत्रगा अखोगी एंटी बीजेपी कामुना हाइबो सुयारोंगनी अखोइदा लेरिसी कनुगी अखोगी डिप्टी सीएम नंबर 2 ओलिसे माजे अखोई पार्टी की सुनते कॉलिसी दिखोसे अदु अखोइने मसिदा अखोई द पीगे दे अखोई तो नुमा द काबले सिदी पियाद्रो अदु मसिदा कनागुमन पंसाद सागलगा हाइपोथेटिकली असानागा द पीले कुकी द पीले अदु तोरे अदा तोरे सिदी बीजेपी की एनी अथॉरिटी द हाइबे लेते सिदी मयाम की खंजबदुने मयाम खंजबदुने होजि अखोई ऑनरेबल सीएम द और बीजेपी दा बोझ लग पोट तवे सिदी सुमदे लोब एनी अथॉरिटी सेंटर की लाखों मणिपुर की कॉम्बिनेशन सी तौतारे है कनाम लेते अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेते अथॉरिटी कनामतन लेते मैं पंसाद सागल पंहाईने एनीवे अखोई मैं चिन मेलुबदी गमदे मैम की मीडिया की इमों की कहोदा शो से सेंदोचरीसी अथॉरिटी कनागुम खक्तगी मचिंदगी सिगुम लेते राइट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू अखोई पार्टी की अथॉरिटी सेंट्रल लीडरसिंग मरमद लेते खल तौबसु मैंने लवे नियम नते आई विद योर पॉइंट सिगुम मतमसिदा अखोई कनो तौरे खोले तौरे मैं पादने मैं पादने होटेल खंगे मोइन खंजबदो एसीडी सी ओरम याना सी ओरम गाइना हाइपोथेटिकल हाइजरिदो सी तौदी सी तौरप याना गाना खंजबदो अदु मयान फोंदोकजबई वानेबा अथॉरिटी में हाइम यावरे हाइगदी इट्स ओके अदुसु नतेबा अदुना आई सिगी व्यूअर्स सिंग द सि सेंगोकजली खोई अदुगुमगी गंदा चत्ते सिदी मागी सिगी टीम से चमिनदी कहोदा लेंगा काननी और लेंगा मतें पाकनी खोलकनी हाइबदुगी लाइन अखोई अनौब हापचलकदौर मंत्री सिंसु हयें अखोई टीम होइना चमिनो मतमदा फुटबॉल सानोजी मी 13 गोलकीपर बेग लेबदुना गोल चलुगे हाइदी यारोयबा अदुमाइना तौदना अखोई पॉलिटिक्स गेम हमने अखोई सिटी कॉमन कनोने कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ने कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कनो तौन बो होनबदा मागी सिन तौदी सिफनी ना खजब की लाइन पार्टी की लाइन दनी को आई हाइजर चटपनी ना थमजगे थैंक यू ऑनरेबल डिप्यूटी सीएम ने फोंदोके वाफम दा अखोई हंदकी नागा कुकी गगी थोदोक अमदि ताना थोकेबगे थोदोकसिदा अदु यामना लाइबक थीबनी अदु फिजिकली ओइना कांगलुप सिंगे मरक्ता तोखाइबगी पखलो लेनरी मसिगिदमक पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमा मथौ तारी इरांग असि वरोशिन अमगिदमक अइना गवर्नमेंट असिदा यावबो मथौ ताई हाइबो वाफम ना खोगी ऑनरेबल डिप्यूटी सीएम ने फोंदोके हाइबा तारे वाफम से कमाई कोइना हंदकी लितान ये ममांग गनो सी फोरम जे हाइजरम लितान की इंसिडेंट सिगा कोई यानी कि मे 3 थ्री के होर की कोई इंसिडेंट सिगा अन्य जी की कितन खेना बसे ममा मे 3 2023 से दिन से कि पॉलिटिकल क्लासिंग आइदा बता मिचम की हायरार्की से तो नतबेना पॉलिटिकल क्लासिंग से की एक्सप्लिसिट रोल अमखक लेबा मानबा को हाइबदी नसाई हुजूर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वरिबा ऑनरेबल नेमचा किपगेन मसा यावरगा पार्लियामेंट हाउ के बीजेपी की कैबिनेट मिनिस्टर अनी को पाव हाउ के सुयारन दो माले अदुगा
cabinet minister ani yauraga BJP ki MLA taret ko aduga KPA Kuki People's Alliance aduga na si toraga moi punna minister MLA tarana separate administration se phunga ne lo ri si I daga ni lo ri si center de chi re imni bulletin thole imni khoi honorable bungjagin balte khujik chuoga leibasi magi phur an sign torim ne kana no adum ubiram gani ko yes ada handak aina haijabadi hojiki litangi siga khenabasina koigi complicit rule si mi ani yungawri phunare han haire aduga pakthok chawthore ko aduda political class leibasing se koi jamin tore aduga mai jimut na tore hadi political class magi city community ni gi khanabnate si masidi individualized to go ni khanari ba ani do ina phara kana na chumi kana la le habse adu confine to go ni haibagi kenom kha bas be it cookie gi CSO or cookie gi organizations or legislators gi digi mapung phaba adu gi potum tholok pa na uyeba aduga khoi naga community gi disu madugi kero se tholok uyeba deputy CM masa sat laga suja photo wari chana ke sala legra khana dana ba pora dana ba to buse masi me third ki sidai complete silence never yes adu never miyam no warau na ris haidi I mean sige aduga aina masi honorable chief minister koi Imran Khem Chanda yam taksin mamaksu phujik situation ji dadi adi sarkar sem dana ba ki Delhi ji to toram go do maneuvering mayam ngangram go do ba ko negotiate to na ko do mayam je aina imagine to mo moy yes some ken ge to na ram durim ne ba a phujik maduri tholak thing ai ri bo sik se sarkar seme cabinet minister adi apa hai gera ama hai gera mo ki formula am le mani tholak khre adu ragadi magi first measure si BJP ki da mase ko galzu yobi ko miyam na khwaidagi irang marak sida yaningi da bazi prime minister Narendra Modi ki differing silence in Manipur han ba palak pasi ko gi naked parent ko gi kuki gi PM cha hum ka phi thong bana kaino to wi hai bado adu din kan adu da khak pale eba adu jo parliament session horam dai da adu do viral thalo ela ga ma palle ba ko pan basi adu matung da Manipur panbiu na lakpiu hai bana te ko panbiu hai man ki baat pan de ongoing crisis hai masi on record ni man ki baat tabi ba ko galen khangbiram ni ai ko yang thoine uri ta de adu miyam gi opinion da khara taraga so khoi party gi gero do yaw do mina adu man ki baat si da entire episode kya so re khang de 2023 May 30 ngasi bok si da man ki baat Manipur am bok pan de adu itali wakhanda Manipur leiti haidora hang to question na miyam gi number 1 Manipur da prime minister visit to bose kai do bi to do no ita haeba yam laina yes to do su ai kai no haeba ware nare hai ri mapi mapa la haning bai ji de khoi gi ni mau chane IDP lising umpu hena relief camp da lai ri masi yengi ba amtang ilak piu nang la ga ni phani hope to ne ba mongonda bin to ri ne ba honorable prime minister you are the hope please bring that hope Manipur much needed normalcy nang na tan ding amore nang lak piu hai je ne ba masi dei la ilak ti criticism pen da lak ne ba to gi ari honorable home minister Amit Shah lak la amado May 28 29 30 31 June 1 la ni ma le ko madu 15 days matung da lak ke hai me election campaign gi sai parliamentary election campaign gi matang da amuk khak la ame mati am khak ngam ga dum ri hanak prime minister visit si su Mizoram lak pani to Manipur ngak changam gen wai te hai tu ne ba mo yim nang na ana ba mang lak pani mo ju ka buk sa bang na hai chang gi mo ju na adu phibam du ne ba khoi na nga sai gi Manipur gi miyam na center da yam nuai tab se adu hujik chi hujikti aikoina first hanang sai uncle na haibi da popular ministry am la amnu popular hokip da kai ki toro ke ji yenga se di haiba now but mamangi February 13 do president rule Manipur impose toro tri bu mang da di adu su popular ministry ne wele mis May 3 gi 2025 ki
February 12 Foxy Popular Ministry Lermineva. Other do the popular action Logideva. Other Huzik, Honorable Kemtan Lakpatagi, Popular Ministry, and each people I know to it Laura, Laura, we hope on them, then Hadu Tambirieva. I know Tamzadi. Government I see, as I ST demand Congress 2013 the Hyman 2000 gives it. But seems like it in India. But I'm not congressman. Congress Lale, I am 100% Lale. With all responsibility, I'm telling this. Honorable Congress President, we believe charge the Honorable Honorable President, Congress Chief Minister, 2013 the 2013 the Lakpa Kano say Central Ministry to Lakpa Potsa. Government is uncle continuation never. Congress BJP ability of Magidi. I think MPP ability. Congress continue as armed process special power union ministry Congress of Talairam money. I think BJP cannot reason it. Continue to reason. Chamana Munda. Haziki Central Ministry in Tara is here. Adu Tara Portu 2017 the Honorable Nungpam Billion Lakpatagi, Adu to man react in the table. It is still there in the table. But the other in Hazavadi 2013 the 2017 book Haramdre no doubt. 17 the 26 book with Uli. Aduna, the Sagi Mian, I just solution the game. Aina Laxerina Sagi be it Congress, be it BJP, cutting all party across party line. In action of the government, Sagi Mian demand over Naigadonate. I told the community and the revolt of Naigadonate. Woman get it. I let go in the throw, which said, but it's to make Taro. It's some Taro no Hyperdunev. Decisive we don't do never. Mamang the Quiggy Hanagi chief spokesperson BJP, very much on Tambijoy. Maggie can Putaza, however. My day is a comment of Zaino Hangada. Mana consensus Hanapura only however. Not that the top of community or any higher. See them Yawani go, was it digital world in Ripani. I know Hyderabadi. My day cookie the Nagagi ST over the Mate Hangam Bravo. So many color of Tagri never. Now, Iran told Kani Moya, who's Iran Topaya talk ever. I do some Kaidon Salaga, Honorable High Court of Manipurgi, whatever mother, Jasmine Amada, based or Iran Topanam Hajala. Pare, who did the High Court Jasmine Zulere? Who is yet to be challenged, who is the lady? It still holds good. Can was Maybe ST using whenever I contact him, what is it? I think I have already. But it's the continuing process. Why? Iran tokeni high na pitada young high. Who's talk hello ever? Can you meet Haram of Noab to never? Who's young go? Masigi Posse Muaina Pukalagana, who's it put the target high with the objection, ma'am, later name. I know Iran 2 AM or 2,000 million. Talk we have a talk from me. Louis have a Louis, Tumba have a Tungre. Congress key to 13 the third Congress 13 the 17 book at the never. 17 the 26 was almost same up on the Pama BJP in a party never. The BJP in the third Congress a third of what to BJP in a third ticket of gas. As when I see the was a name of the character. I know hygienic is said. Bobby Masana Press Namatamda Madu am sensitive issue and when Namjala Tampreti file the number Nateva Poto file the Yawu Poto in a lot of Provence and Tamatic my Tony. Live question the Duni, other corner Tineragan Kampaneva. Was it Muena or Mishidi, Poto Losalatanamaneva, Muhandana, Yang Trocanena. I do say the BJP do you know? So that Poto later, children pile the old labor, it's okay. Yaw the Pono of Potam reading my to do know. I give full out the Obusachi, I examine the below 80% 20.
Horen yarum der porum legi thigan yarum der ai refute to the ai basi akwa kalgisa with due respect I refute to the ba hujiki ST gi union ministry la ibchi se 2013 dagi na 13 din namsan ren lo ro se ba lui lo ro se ko 17 bong namen lo ro se ba ada even 17 matung na thi ba khangdi ha ba se masi dei ya jani di maram di kaino da wal mitai council na koi ozana ba sham na lit to ba organization amana madu gi potu central ministry dagi tharak khre ha ba se cover the bulletin the news the social media the adigi government the thaba che the masing khang da thagrab ne ba post biren adu ai phikau yaw de khang di hai ba sim de potu documentary evidence oi raga de kamai to documentary evidence ne ai nai jab central ministry dagi ministry gi letter number pandana ministry gi letter number dated so and so which was sent at the time of Ibovi's regime on 2013 and huzik sigi se sapong yu to yu haibata state I say mani yu mara khele haibne ada khabar dat law na khong na media social media ya kita pam lagi ne ba samane sai anagi congress ki cm matam da su irang thoklakani khan madagi madu losil ai namsan re phare ba namsan re matam da su dum organization to namsan lam madu tholak khare bu je adu ju ko manu tholi 18 side tholak pane ba adi ai ke namsan no joge 18 lo nam re ba na ba samtin no more Almighty council oite ma oite di maji kaino khar ani thokra bane ani thokra nate maji pura ta thokhe bane lei ta mo lei ai na sham do tan thokpa ba Walmiti council lei ke gi nate ba ai na jabdi Walmiti council na actively ariga mu ST demand committee Manipur ST demand committee na masigi oiba itno kanosi thabi u haidna masi central ministry de ki tharak khebe 2013 ibo bi region dai ni honorable CM nongthomon biren please send this and haibase ek mana biren gi 1.0 honorable biren gi 1.0 government ja sidagi dum la kharab ne ba hoji 2.0 ge matam ai na haijabadi congress matam da lai matam da irang thokni na okram ibo bi honorable matam du isi man na dang le ba ado na dang gi se amu ku thore ba adu adu sim na na ya ni ni thore kre ba mi di adu to ai thang gi ai abraham da social media ro kani ai wada social media ko masa mak chief minister secretary to chi irimni adigi ko gi commissioner ma'am related commissioner central ministry ma'am irine ba BJP gi lai ma'am adu gi potu moina namjang gi na khoi di kaim khangena khangaro ya bi hadaru wada irang tholak ai di lai review namjang ga tu min na lai ga di khoi khangdi ha do ai ya ni nge ba he khoi gi honorable thomon biren gi he government lak di adu chief minister la we have fresh hope na amu pu tho khrab ne ba adu ai na hajabadi adu zo dum nam tharam ne hajabadi to na phone rak pada irang public outcry se ilai government gi inaction dina ne ba ngasi irang thoi je ani action do miyam gi demand ngai da bida asongi report ngai da bida ani ek counter ek gi action and counter action je mai tai na garam demand tawni asomni ngai oppose or kani asomni demand garam tawni akoi na mu oppose tawni masi gi ngai da bida ai na hajabadi government na phai khan ba thabak tu di sat to bira ga miyam je khanaro ya funding mu duni usan thabiri basi miyam je khanaro palaki ba government ni matam khudi mukta dum sam mana ba aduna ta padi pali ba government ani sigi se pazam ta khan banat re ta adu anu bolenga sida kai sa to let us spin some fresh hope on the newly appointed chief minister of Manipur honorable Nemcha appointed ne ko selected I MLA yang khan bane ba madu di abu makata na dibe na deputy CM na so phongdo ke bele MLA me amsi marak ti thamoi se na to gi dang adu koi honorable Nemcha koi miyam na thangmada he is no nonsense man yam bol oiba senior me gi man sem ba miyam nai na ni na hoji bo hai nei yes koi asum be sing mang gi wadi khan le koi kendra wena lai ngai da di I hope he has the vision and the plan. Adu hujik mai olak trab ni na ai di CM dangang mani hai do kendra da di koi wajib balai te
चेंग दगी चाक दगी लंबे दगी थोंग दगी अदुगा सीएम दगी खतन Ai डाउन चले एना हाबेगे ngang कोई पे जेनरल पिन हॉक को अनो बलेंगा सिदा थादब थमजी सीएम ना जो पुनसिन बगे वाफम फोंगले ओजा मसागी याम बोल ओइबो लीडर नि कोई हाजे खंबा कोई के अनो बलेंगा सिना मयाम की ममांग ममांग दगी निंग ब कायरक की बसिंग दु सुसोय सोदना निंग ब थुंगन बा इंग तप रे दो अनो बुसिम येंगमिनागा पाम की मनुंग दा करू या अवन ब पुरक ब ओइगदौरी अदुगा इंग तप मणिपुर मा ओइरक पोरेसनो आइ वाफम दोनी अदुगा नसिगे डिस्कशन सिदा सरुक डायलॉग्स दि सरुक या बेरे बय कोगी पेनेलिस्ट हमबो काय खुन बौसरी तो मियंग ताबे पुंगन कुसु इकोनोना इकखुन बौसरी मणिपुर के अहम न्यूरो पेशेंट्स के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंजोय मतक तोंथामी काय हांगुक्तरे हॉस्पिटल असना मरुइना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर लंबी की गुदुंथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमगी माइग्रेन चिंबलाइंगली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लाइन रचंबा अफबो मखलगी खुसु खुलाई अमगी मेशिन मरंग काइदले मशिना कोक मई लेनबा तोंगन तोंबा मखलगी अनाबसिंग इंचिना लाइंगली लंदन न्यूरो सर्जन यामना तांगल मरमना चिमुमदी अराप हुमदगी लाकबा अनाबसी न्यूरो सर्जन उननब होनबदा अवाब क्या मायोंगरी मसिदा सुनतना मतम तुंजना अनाब लायंगना मरम ओरगा खुदोंचिब क्या सुमायोंगरी मसी पुनमतगी खरद ओरबसु कन्नबा डॉक्टर पार्किंसन सिंह एमसीएस न्यूरो सर्जरी एम्स न्यू दिल्लीना मसामकी हॉस्पिटल असदा पुंग कुमरी लेना अनाब सिंह लाइंगली हॉस्पिटल असदा अताब ममलदा लाइन मतनतना ओपीडी जनरल अमदी आईसीयू बेड ऑपरेशन मेडिसिन एक्सरे अमदी लेब कमेटी नबसनसु अताब ममलदा फंगली मसिमुलेशन बे अमदी खुदों साबसनसु लोबियो हेना कुबमरो दिनमा हॉस्पिटल असगी टेलीफोन नंबर 7005341166 नतगा 8974572152 दा पाउ फबिरक यागनी हक्चांग फना थमगे हायरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल चंगना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायंगबगी खुदोंचाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायंगजरी अदुना स्टेट वांगदा अमुक करिगी चलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु होजिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेंगी अफब थाकी लायंग पताक युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुपमरोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबोइसोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909390666 दा कॉल तौबिरउ नॉर्थ विंडो मिनिंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु तरामना ओक्चरी हौजिक मपालामगी थबकी पाव पिजरी अहानबदा अथुबगी ओइना दुबईगी वेयरहाउस वर्कर की थबक कौरी हाइरिबा थबक असि एप्लाई तोबिनिंगबा मियोसिंगना प्रेजेंटेबल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल लेबता नतना मसागी चही कुमाथोइदगिना कुंट्रातरेट फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada united arab emirate ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna indian car license ka loinana gulf ki license leiba oigadabani amasung basic english communication leigadabani हाइबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुम सुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असि अप्लाई तोबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 सेंटीमीटर की चांगदा वांगबा
ओइबिगदबनी हक्चांग फना थमगे हायरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगबना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंचाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मकल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगदा अमुक करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु होगिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेंगी अफब थाकी लायेंग पताक युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपा मरोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंचाबसिंग अदुदि एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन अदुगा ड्यूटी मेलसु पिजगनी हाइरिबा थबक असि थागी ओइबा सैलरी लिसिंग 38 हौजगनी प्रमोलगी दमकता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिन बिरउ मणिपुर के अहम न्यूरो पेशेंट्स के स्पेशलाइज हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंजोय मथक तोंथामी कायदा हांगुक्तरे हॉस्पिटल असना मरुइना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर लम्बी खुदोंथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमगी माइग्रेन चिंबा लाइंगली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लाइन चंबा अफब मखलगी खुसु खुलाई अमगी मेशिन मरंग कायदा ले मशिना कोक मई लेनबा तोंगा तोंबा मखलगी अनाबसिंग इंचिना लाइंगली लंदन न्यूरो सर्जन तांगना चिन्नुदी अराप हुंदगी लाप अनाबसी न्यूरो सर्जन उनब होनबदा अवाब क्या मायोंगरी नतना मतम चुंतना अनाब लाइन मरम खुदोंथिब क्या मायोंगरी पुनमक्तगी खरद ओरबसु कन्ननबा डॉक्टर पार्किंसन सिंह MCS न्यूरो सर्जरी एम्स न्यू दिल्लीना मसामकी हॉस्पिटल असदा पुंग कुमरी लेना अनाब सिंह लाइंगली हॉस्पिटल असदा अताब ममलदा लाइन मतनतना OPD जनरल अमदी ICU बेड ऑपरेशन मेडिसिन एक्सरे अमदी लेब कमैदि नबसलसु अताब ममलदा हंगली नसिबुलेशन बे अमदी खुदों साबसग सिलोबियो हेना कुदमरो गिदमक हॉस्पिटल असगी टेलीफोन नंबर 7005534166 नत्रगा 8974572152 दा पाउ फबिरक यागनी